Kani gade kapati CCTV. Henen kasngi ka arpsau tedek ujemang. Uwe urang ba nagasnong kendong waklang. Ba Cortes Rani. Ulawan cakmat ban penpau pertai ke jerse hakawai nakitnat bahe jong sarkar jela kata hakatnat Public Health Engineering. Habakran hakinong pathai kubor henen kasngi hasilong Press Club uba Cortes Rani ulaong bakawai nakajinglap jong katkum ka kaipot jong ka RTI. Kabau lapan jing tip na Public Information Officer jong ka nikatnat. Ubadairu Executive Engineer jong ka PHE Mauplang Division. Lalap bah kasnong kendong waklang katkum hakajing tho ladon saungot ki master role ki batrei ka kam snapai bat ka kam manple bat khang hakajing sew ka bakot san hajar tengka marwai hakashibnai kat bau nong trei batrei man la kasngi pat hakani kasnong udan tang uwei nalor kane katkum ka RTI lalap ru baki don ki project ki baka PHE hakamang tengka ka penpau baka he ba kat bah hakajing lot pat kelong ka baret hadu kata-kata habai nujor katkum ka jing tho balapan I hakikot kisla tum ka jing lap jing shem nu bagani ka RTI Kalong ba akasinong kendong alang katung ngejing lang makar dia ini siamba kini gi masteror sinaum manplium katung ngejing lang RTI idan samut kapa asinong pa kimatrei dan tangwe mereka ketulap ke san hajar teka sibrai we di hadirin kejing lang jumne ngalateli daw nasional pendoalan apa jisa itu ladan DM ki masteru samut nasional duki ngalian dulu bomba hadu mentai ladu pasdang hadu mentah dan tang uwe masteru hari ke papa pada dan samut te abang la kili kita nasyamba kidon ki kerteng ki bang itu dan ki bang itu Idan iwe bang itu ba power tank ne ka mustru andang la ai kendu mene ila kenden ba meiru ila kerteng ne ka mustru lalu sunam aja sab ila kerteng ne ka mustru di ila batai nga yung ma mencuba dengan apply ajar kalai yung la apply ke kamu ko PhD dari kami kerteng dari ngap lengo pade ba kami kerteng mentah pade Ti uwi beriu pada ubah dan kerteng lan hene masteru ubah kerteng hobar jana ti uniru la kala nasional kampat di kisin ro manong ba trei masteru wat beriu undan ngimju itu iro yume bena nasional ngimtep rega papa pada wan trei po sinong kenawalan Kani gade kapati CCTV.